هر روز برای که بهای پنج میگرفتم پدرم به من همین 50 تیم میدادن. من اون یگون کارو نمیتونستم، از یگون کارو نمیبرمدم. یک سخن آدم کلان برای ما راهنما است. آنها نمیخواستند که دانش خود رو به من آموزند، نمیدونستند که کمک من برای چی بود. نه هست کارخانه نیست، نه محصولات دارم و نه همون اسباب های همون تورپزی رو دارم. یگان مغازه محصولات های من نمیگرفت. تمام شاگردان رو رایگان به آنها میآموزم. انا همین سخنتون به من معقول نه. کارخانه نوست، لیکن کارگر کارخانه خیلی کانسول است. همه نام فرزندانم در همینجا نوشته است. من خیلی خورد بودم در مکتب میانه میخوندم، از همین شیرینی ها بسیار استعمال میکردم و روز با همصنفم از بعدی مکتب از مکتب میگشتیم. خواستم که از همین بوفتی مکتبمون یگان شیرینی خرم. هر روز برای که بهای پنج میگرفتم پدرم به من همین 50 تیم میدادن. من رفتم یک تا گرفتم و اومدم دو قسم کردم که به فکرم که قانونی نشدم. باز برگشته رفتم باز یک توی دیگر خریدم. بعد خریدم اینش رو هم تقسیم کرده خوردیم و بعد گفتم که همین در کجا تیار میشده باشد، رفته همونجا خورده بعد سری خوریم. اون یک خنده کردم. همین وقت در همین دلی من همین پخت و پز شیرینی جای کرد خودش رو. بعد وقتی که من مکتب میانه رو ختم کردم، من دختر دهات بودم، در قشلاق کلان شدم. نه اونقدر دختران دهاتی رو به خوندن میموندن و جای کار میموندن. از پدرم فقط خواهش میکردن دادا جان شما مرا مانید من رفته در یگان جا خونم یا که کار کنم یک چیز آموزم. خب پدرم دید که من بسیار شوق و هوس دارم، مرا گرفته به همین نویه بخش به سیخ قنودی و کار آورد. آخر من اون یگان کار رو نمیتونستم، از یگان کار رو نمیبرمدم. خیلی جوان بودم، 16-17 ساله بودم. بعد در همین کارخانه همچون شاگرد استادی من از شهر گروزیا ریواز کاپتونویچ مرا همچون شاگرد قبول کردند و بعد دیدن که من بسیار چقان میخواهم همه چیز رو فهمم، کنجکاوی میکنم. بعد اون کس به من گفتن که دخترم یک روچکا یک دفتر رو گیرو، هر چی که می آموزی نویس. روز او به تو یک بریده نان میدهد. راستی یک سخن آدم کلان برای ما راهنما است. من همین سخن رو به اون خاطر میگویم که جوانان حاضر وقتی که کلان هاست یگان پیشنهاد میکنن، یگان درخواست میکنن، یگان فرمایش میتین، با خوبی قبول کنن. چون که خیلی که به پیر مرو که در امانی هر چند اسکندر زمانی. انا همین سخن راهبر در دل من یک
як чизро бедор кард ки ин агар ин ҳамаи ин корро ман омӯзам ин рӯзе ба ман нон медодааст гуфта ман дар пеши худ мақсад гузоштам ва ҳар боре ки ба назди як коргари ҳамон корхона мерафтам онҳо намехостанд ки дониши худро ба ман омӯзанд аз ман пинҳон медоштанд лекин ман дигар роҳкати кор кардам фарз кардем ки вақте ки кор мекардам барвақт кори худро бо чусту чолоки буд тамом карда ба назди онҳо ба шумо кӯмак расонам онҳо намедонистанд ки кӯмаки ман барои чӣ буд мақсади ман чӣ буд ва онҳо мегуфтанд ана гир рафта шакарро баркаш ордро баркаш тухмро шикан ҳамаи маҳсулоти корхона дар як дафтари ман ҳар як ду қават партофта навишта ҳамаро қайд кардам давоми як моҳ ман тамоми маҳсулоти корхонаро навишта аз худ кардам бале баъд вақте ки мо дар он ҷо дар кор моро қабул карданд гуфтанд ки шумо 6 моҳ ҳамчун шогирд кор мекунед маоши кам мегиред вақте ки як моҳ гузашт ман ба назди роҳбар рафтам дафтари худро нишон додам ва гуфтам ки мана он чизе ки шумо ба ман супориш дода будед ман ҳаминро анҷом додам он кас ҳайрон шудам ва дафтари маро як варақ зада аз кору бори ман хабардор шуду баъд гуфт ки имрӯз ҳамаи он духтароне ки ҳамин корҳоро омӯхтаанд дар давоми 6 моҳ имтиҳон месупоранд то ҳам бо онҳо ҳамроҳ шуда рав манам бо онҳо ҳамроҳ шуда ба ҳамин корхонае ки фарз кардем маоши моро метиҳанд обшипид мегуфтанд ҳамон вақт ба он ҷо рафтам ҳамроҳи духтароне ки 12 нафар имтиҳон месупоранд манам рафтам дар ҳамон ҷо имтиҳони худро ман имтиҳонсупоранда набудам лекин ба ҳар як саволи онҳо ман ҷавоб медодам баъд ҳамин роҳбаре ки имтиҳон мегирифт аз ман пурсон шуд шумо чаро дар қафо нишастаед ба пеш намебиёед охир ман гуфтам ман ҳамагӣ як моҳ шуд кор мекунам баъд гуфтанд ки ман ба роҳбари шумо телефон мекунам мепурсам ки ҳамин коргаре ки ҳамроҳи анамин шогирдони тайёршуда омадааст мегӯяд ки ман як моҳ шуд кор кардам ман ҳамина вай метиҳам иҷозати ҳамин қаннот шуданро медиҳам роҳбар гуфт агар ӯ аз удаи ҳама чи саволот ҷавоб дода бошад майлаш ва ҳамин тавр онҳо маро дар анамин як моҳи шогирд истоданам мастер кондитер 5 разрия гуфта печат муҳр заданду ҳуҷҷатро ба дасти ман супоридам ман аз ин кор якбора хурсанд шуда боз шавқу завқи ман ба нисбати кор боз зиёд шуд ман ҳамин тавр кор карда фаъолият кардам хайр дар солҳои бесару сомонӣ корхонаи мо мисол барҳам хӯрд корхонаҳо барҳам хӯрд дигар ман ҷои кор надоштам намедонистам ки дар куҷо кор кунам ҳунар ҳаст корхона нест рӯзе дар хона нишаста будам як зану мард омода дарвозаи маро задам рости баромада нигоҳ кардам гуфтам биёед онҳо гуфтанд ки апай нобат шумо тортпаз ҳастед мо як хурсандӣ дорем дар ҳамин хурсандии мо шумо бояд торт пазед ман як лаҳза ба симои онҳо нигоҳ кардаму гуфтам ки охир ман на маҳсулот дораму на ҳамон асбобҳои ҳамон тортпазиро дорам ҳамагӣ як духовкаи хурдакак дорам ки аз 20-35 сантиметр иборат аст хамирро чӣ хел тайёр карданам барои он миксер дар кор ман миксер надоштам баъд ман нигоҳ кардам ба симои онҳо гуфтам ки шояд ки кори ман баъди ҳамино сар шавад ман бояд ин корро ба ода гирам гуфтам майлаш бародар ман торти шуморо мекунам хоҳиши шуморо ба ҷо мерам фақат ба як шарт маҳсулотҳоша худатон мебиёред гуфтам майлаш мо чизе ки шумо гуфтед мо мебиёрем рости гап ҳисоби маҳсулотамро ҳам намедонистам ки чӣ қадар бар он ҷо маҳсулот меравад таваккал кардам гуфтам ки ана мин қадар тухм биёред мисол 20 дона тухму мисол 2 кило шакару орду ҳамин 800 грамм маска тамома барои ман дигар ягончи дар кор нест онҳо овардан ман ҳамин торта дар давоми аз шом сар кардам суҳбдам ро анҷом додам барое ки шароити ана ҳамин тайёр кардани ҳамин торт набуд лекин ман хизмати онҳоро ба ҷо ба он хотир овардам ки дар тӯи хона агар 20 нафар аз торти ман истеъмол кунад шояд барои ман 20 нафари дигар мизоҷ барои ҳамин ба ҳамин хотир ман торти онҳоро тайёр кардам
انا بینید که امروز خوشبختانه ما در یک زمان زندگی میکنیم که در یک زمان استقلالیت جمعیت ما پیشرفته است، تکنولوژی پیشرفته است، برای جوانان، برای جوان پسران، برای تمام صاحبکاران جمعیت ما پیشرفته است. چون که بینید که من یک تورت رو در دوام یک شبانه روز گویم که از شام سر کردم در صبحدم انجام دادم، امروز انا همون تورته من در 15-20 دقیقه تیار میکنم، طوری که شما نمیبینید. بله بله. امروز از این دوران استقلالیت میندارم، از رهبر دولت میندارم، چون که برای ما صاحبکاران بسیار دستگیری ها بسیار مینداره خیش رو چقدر که خواهم همون قدر گفته و انجام رسونده نمیتوانم. از سال 1980 سر کردم، وقتی که کارخانه برهم خورد باز من در این کنج منزلم اکنون 97 می شود، بعدی 92 93 در خانه دیگر بیکار بودیم، شرایط کاری هم نبود. راستی گپ از سال 95-96 ما در خانه فعالیت کار را سر کردیم. تورت پخته، شیرینی ها پخته، کوچکان ها پخته و مغازه های ناحیه دسترس میکردم. اولی که کار رو سر کردم فعالیت کردم، یگان مغازه محصولات های من نمیگرفت، محصولات ها با صفت بودن، همه طرفه به جواب بودند، لیکن آنها میگفتند که اپا شما باید کاغذی استاندارد داشته باشید، شما باید نالوگ داشته باشید. وقتی که ما اینها رو سودا میکنیم، یگان شخصیت از این استعمال میکنه، یگان واقع شد ما جوابگر میشیم. برای همین شما باید بخیر ایناش هم راضی شدم، به گستاندار رفتم مراجعت کردم که من در کنج خونه هم کارخانه نیست، من 4 فرزند دارم، باید من کار و فعالیت کنم، زندگی هم رو پیش برم، شما همین حجت گذاری کنید. آنها اومدن دیدن رفتن محصولات من بردن، ای تشخیص گستانداردی گذروندن، به من حجت دادن. به نالوگ رفتم مراجعت کردم که شما به من رقم مشخص دید، نالوگ پای کنید، شده کنید، مثلا من همین پتن و من تا دمی که من در اینجا اومده کارخانه وسیع کردن و پتن با همه چی کار کردم. انا امروز مثلا ما شهادتنامه داریم، خیلی کارگر داریم، کار و فعالیت کرده ایستاده ایم. در کنج منزلم یک کارخانه خود داشتم، طلبات زیاد شد، یک جای دیگر رو همچون اجاره گرفتم، در اونجا کار کردم. بعدی که در اونجا هم طلبات زیاد شد و کارگران زیاد وای کردن، طلب کردن. بعد انا این کارخانه رو شدیم. این کارخانه سال 2017 یک کارخانه خرد شدیم. بعد او در استقلالیت ما همین کارخانه رو شدیم. کارگران من در این آشخانه خوراکخوری مثال مردم 5-6 نفر، قریب که نیمی کارگرای ما اویله فرزندو، کلینو، دخترو، جیانو، خواهر، تجارت اویلوی داریم. خیلی شخصیت های دیگر هم هستن که مراجعت میکنن، دانشجوها، کار آموزا، بعد با کارگرا. به خاطر مختلف بله، من در پیش خود وعده داده بودم که اگر من کارخانه کشویم تمام شاگردان رو رایگان به اونها می آموزم. من که هنر داشتم در دوام همین به سر و سامانی ها من خوار نشدم، من گرسنه نموندم، من فرزندانم رو به تربیت نموندم، من همه هستی خود رو برای فرزندانم بخشیدم. اونها هر یکی اونها کارگر، خواندگی، دیپلم دارن. امروز من خوشبختم که در کارخانه من چقدر جوان دخترها، جوان پسرها هم آموزش میگیرن، هم هنر میآموزن، هم معاش میگیرن، هم زندگی خود رو پیش میبرن. وقتی که من در خانه فعالیت میکردم، وقتی برق قطع میشد، راست برق قطع میشد، من همه چیز تیار کرده، ما نگاه کردم ایستادیم که کی برق میبیاید. همین که برق اومد، ما 4 نفر فرزند، ما همه کسا آماده کار بودیم، تستر تیار کرده همه رو گرفته. برق هم که گذشت و چی شد، ما باز کاری به برق هم تیار کرده توانیم. کارم رو به هر دوست میدارم، چون که وقتی که باید صاحب خانه می شدم، به حکومت ناحیه مراجعت کردم. آنها گفتند که شما یک متخصصی انمی ناحیه ما هستید،
мо шуморо бо ҷои манзил таъмин карданамон дар кор аст, чунки бояд шумо аз ин ноҳия наравед. бинед, ҳамин кор маро соҳиби хона кард, ҳамин кор соҳиби ҳунар кард, ҳамин кор фарзандони маро тарбияду нон доду калон кард. имрӯз боз як чанд нафари дигар аз ин ҳунари ман баҳра мебаранд. ман барои чӣ пушаймон шавам? то имрӯз дар байни коргаронон ман кор ва фаъолият мекунам. фарзандонам мара мегӯянд модарҷон шумо монда шудед. ман мегӯям ки ана ҳамин суханатон ба ман маъқул не, чунки ба ман сахт мерасад. мехоҳам ки дар ҷои корам бошам, мехоҳам ки бо духтарон бошам, бо ҳамин коргарон бошам. вақте ки дар байни онҳо мегардам, сир солам фаромӯш мешавад. ман гумон мекунам ки симои онҳоро мебинам ки хеле ҷавонанд. ман ҳам худро ҷавон ҳис мекунам. баробари онҳо ман ҳаракат мекунаму кор мекунам. барои ба бозор даромадан мо хеле меҳнат кардем. бозора шинохтем, бозора омӯхтем, бозора шинохтем, бозора донистему. Не ки як чиз барои мо осон буд ки корхона наваст, лекин коргари корхона хеле кӯҳансол аст. номи ман пеш аз корхонаи ман аст. номи маро мардум пеш аз ин корхона мешиносанд. барои ҳамин ба ҳамин хотир дар болои корхона навишта шудааст ки шириниҳои маркази омӯзишии қанодии шириниҳои инобат. барои чӣ? дар ҳамон ҷо ифат боз инобат. ба ҳамон хотир шириниҳои инобат гуфта шудааст ки шахсоне ки талаби тортҳои моро доранд, моро аз ягон ҷо накоҳанд, дар ҷоямон ёванд. ифат якум мисол ки тоза маҳсулоти босифат, маҳсулоти босифат. баъд ҳамаи номи фарзандонам дар ҳамин ҷо дарк шудааст. инобат, ибодат, фатулло, файзулло, аҳдиддин, али акбар, таиба.